fáilte mór go Durlas Éile agus Staid Semple den tarna chluicheann sa hna bheith go gin an Réamhbhabhta Ceathrú Ceannais in Grád na Mionúr gan dat a gine Loch Garman agus Luimneach sa chluiche sa an chiad chluiche buite moithir barcin over ge cúnta an chlád ar tiúd im heisteach sa bátaí Ceathrú Ceannais in iscíimiid in sa cévig a dó bel sé Luimneach nó Loch Garman cévig ann. Agus an ráir na muthtíobh suas ar a barca fóil há Ciarán ó Donovan réiteóir a léon over Muhanson ó Hobardarna se hééis siúd agus bhfuil be cúpla nómat eile dul sar go gathachaisteach a líorthóid sa. Is féidir linn súl a chahabh an rá na nisid sa trasnámid le Loch Garman ar dúis agus an nirin atá a dulcham parke ag Richie Flynn agus a locht bain istíocht a hísan son agus bhfuil tasnóig Martin Dempsey is sig sa chúldómh son le Tomás Mac, Ciarán Gettings agus Paddy O'Neill sa líne lán chúl. O'Neill le chúl a ahrú beag díanach dianta is tí go lár buile cop ha Padraig Devereux a seasamh Mach agus isteach a hagan Brian Ivers a cahabh gansaí ifre fithe cehead. Ar na clíháin tá Tomás Fenlin ar clíháin a bháin agus Conor Ratchford ar a clíháin eile. Mothlar a chuirt do Loch Garman tránhóna trasnóig Enan Quinlan agus Owen Whelan. On lína lethasach tá captéann ar na stígal lár buile ar na hat slaat sin dar a Ryan le Trevenson ó Owen Kinsale ar Teve Vaughan agus Jamie Kennedy ó na bhéana ar a daobh eile. Agus istíg an lína dain séireach Joey Tobin na gúna bháin, Jamie Downey cahabh gansaí ifir a cethar díag agus a cahabh gansaí ifir a fithe cúige deirtar linn tá Sean O'Brien do Loch Garman tránhóna. Sa fiachant ar an Luimneach tránhóna Don Logrady banistóra hís an sunló tránhóna taobh le sin ar an loch banistíochta tá Ger Kelleher, Jody Hannon, Tom Murphy agus Brian Sexton le chéile chomá. Agus an nirin, well, anmnithe agus a fannacht leis an enimniú sin a háisiad. Tás nóig Marcus Murphy is sig sa bháde le Owen Hennessy, Evan Ryan agus Jackie Duane is sig sa lína lán chúl. An lína le chúl tá Shane Carter ar glíháin, Michael Handy is stig a lár buil agus Diarmaid Grow ar glíháin eile. And Mohalar Horta captain and Aaron David O'Keefe cahabh gansaí ifir na agus taobh tá Paul Murphy le ifir a hocht ar a ghrom siúd. Na fiachant chun cín tá Alex Kearns ar clíháin na bhánacha, Rory Hanley is stígal lár builean san ar na had slát agus Shane Waters ar a glíháin eile. Chun tusaigh tá Conor Howe, Cathal Dennehy agus Rian Horgan. Agus cachéanrad ina cheartan sa is Staid Semple Dungluthe sa an ráir an fós i taobh suas a písa beag eile le déanamh ige Luimneach an isin sa tá Loch Garman bailthe isteach lena chéile ha cúpla focail áthálta san ón loch bain istíochta hísan san agus féchan síos ar na toraí go dtí sa Réamh tá cluthe bháin buirteach a Loch Garman an cluthe sin a gcuine blá clia agus do Luimneach well bhí Craobh na mún anna dheachar dóibh im bliana cluthe bháin buirteach a gcuine Hobardarn ach tí cluthe caiilte chomá a gcuine Corcaigh, Portlarge agus cúnta an chláir. Mar sin cíimiid tééis an gluthe sa céimhigh ag dulchan cín sa Réamh isteach sig báta Ceathrú Ceannais dos na Mionúr agus bhfuil Luimneach a taobh suas an sun fós go fáil Loch Garman bailthe isteach lena chéile hán réiteóir Ciarán ó Donovan a mothlar a chuirt sanna caint leis na muir líne agus ní fadúhain an gahabh isteachant sa agus mar a bhí luirtin sanna gom tamlín beag go hin hán ciad cluthe buirtin sa ar a barc tránhóna ag cúnta an chláid bhórdar ar á clia le scór chur an áda go son há siúd sa bháilta isteach sa bháilta Ceathrú Ceannais as sinna fanachtain sin sa céimhigh leo siad Luimneach nó Loch Garman geomid amach an na hapaig ar fad. Agus árán a bhíon inis á hainted sa is Staid Semple again. Sinné á an a bhíon seintin is son na honda tachtsáil goíon daobh lína agus bhfuil go chainrad eile ina cheartan sa polí agus go chainrad eile bailthe ag an loch bain istíochta agus an réiteóir mothlar a chuirta san Ciarán a Donovan asúil tús a chuir leis a gluthe sa
agus céimh ag dulchan cín sa Craobh, go míad amachchan is anna hapaig ar fad. Ní dólam go athrú eile dianta ag an gháirn. Bhí na ar fad dianta cíimh idir fiche cúigim he stachan sanna Loch Garman bhí sé sin ráte linn agus Sean O'Brien a stígann sanna cabh gan idir fiche cúig ar siúd agus an réiteoid an mothláir a hortain is chuna líor háit is a chabhaisteach agus Ciarána donna bhín réig chun túsa chuir leis an réamhbhabhta is sa ceathrú canis gan dat agus na himróí ar fad is a réistechan sa tíir háit a háit agus an sellh lu a háit agus sin féchan is céimh ag dulchan cín sellh lu a fachtaige Paul Murphy san Cúnta Luimneach agus a mohanis sa timppla an lína seaca chuig sin Conor cadí anna sé leis líor háit sa paslábh tapaigh sanna Joe David O'Keefe captain an Éireann siúda fiochananta Joe a lína lána sachúil le rá sin Spórt sanna ge cahal denihí tá cahal fiochan daint tearachan sa bád a tatan sa bhfuil cahal denihí scuile fé dianta góntaach agus na Commentator stop a chur leis cheappas hénig go mena scríomh síos an son go raibh bád tapaigh fachta ag cahal denihí ach na Commentator den a bhanamh hir an son stop a chur leis ach selle fósa go limlecha sa congracht an Dave lína agus an seaán David O'Keefe count shot stachan sanna ge dianta go maithaigh an mádóir sin Martin Dempsey stop a chur leis líor háit san agus a macha thug sé do ríist sa Loch Garman le fiochan tin féidir lán chiad scór a háit an count shot stacha Joe O'Brien bhí sé siúd ag gimmert ar an nahad slat an bóta dernach gorá sa fiochan déit anna imimeóide sethe idir fithe cúig a chahabh ar a rám siúd tránhóna congracht an Dave lína an íirecht sin catisteach ge ón huilen ach tiite sé sin ar taobh na lábh déisiid san agus count cura ar stré ach cinnte san ghfuil cinenne déanta an réiteoid agus beag poc sé ar le tógan tin isiid sa agus bé Seansan is go scór a háit sa agus sé dar Ryan captain an Éireann a bheith tógant an count sa nómad go le caite ar a glogagan an sa is Staid Semple agus gan éon scór fachta fós ag an gháirn is the tíal socrú síos a dhéanamh agus seansan is go scór ag an háit an sa seochúna is dar Ryan captain an Éireann se chun scuile féin gaansa congracht an seaán an gléa cabhrú le limnach an sa chiad le an countan na fiochan go agus a anna hásta Hollandson sa seaán an countan chur a Harris an drasná aige Tomás Mac chuige Loch Garman leis na scórna dar Ryan fáiltin countan bolte machen san aige Marcus Murphy macha Joe an lína seaca cúig a ríist bhí chun tuairta buintin san nuair a chuig cahal déine hí stacha Joe an bháde an féidir lán líor háitina chur stacha go ríist Bert Fáca histigige ge limlech an is an sosa chéad le is a gobrú anna chruig an sa timppel an lína dahad a cúig an Shane Waters an son chun sellh háil Tarnash sún cín fachta sanna ge Shane Carroll ach Shane Carroll Harris an drasná anna yes ar fad anna thora ar an íirecht an son dhá nómad caitegain íirecht an son fachta ge an fearrthá gimmert an son sa lína lechúil an sin Shane Carroll ceann anna yes fachta ge siúd an son Búltamach a ríist ag an mádóir an son Martin Dempsey Tá rás le bochtan an sa há ládrocht an is a buint leis an bharsa sin Jamie Downey chun ceann eile gáiltan sa bhfuil se chun ráscóir tapig go gáilt níl an ceann chura ar stré an sunnaige agus poc amach tóca go tapig an sunnaige Marcus Murphy congracht an Dave lína fear a fór an scór an sun sin Shane Carroll cabhrá háiltige ó Paul Murphy há gimmert mo lá a horta san a chaspásan is áháiltige Shane Waters an sa Shane Waters a scuile féin spiuch ach tiite sé sin a bhd an spiucha san ar taobh na lábh clé agus ar fóríil agus deis caiilte go limlech an san be se díach meallar sin hí spás á háilt an sunnaige ach poc amach eile le tógan go Dempsey is macha lá a chuirta ráise sos le congracht an réiteoir sin Ciarána Donovan gandát selle fachta sanna David O'Keefe captain an Éireann Alex Kearns le fiochan go chun scór a háilt an sa agus há an tarna count fachtan sanna cá Dianta go maithaige Kearns an scóir sin a háilt sa fiochan de ar glog tíámatí go le agus chá scór tapig fachtan sanna go limnach Jason Scorson a tháinig an poc séir sin ó dar a Ryan de Loch Garman ach Martin Dempsey is leis a boc amach ra sé gaiad a ríist limlech an is a tachan brú a chur líor hóidir sa níos scuile se amach Roes gan échar a líor hóid sin Tomás Finland congracht an glíháin bhan mé ar a fiochan de ar líor hóid san agus há sé ráte bhfuil sé sin rite Harris an lína hail agus beag seansa go limlech dulchan cíine anamh han gae cabhrú lehad sa an báisteach fósa tiitimid sa in Durlas Éile bhí sé leidathe síos an son písa beag tamlín beag go hinna cha tosta ríist nuair a tháinig na himdeoirí machchas na seomraí festis agus bhfuil déanna sé sin na cinéalacha dacardas na himdeoirí a cha seansa is go dulchan cíine anamh sa sé gaiad an son sin Diarmid Crow is se le fachta go Diarmid crín díireach am lá a hort ceann fad scuil seach Joe an cún in sanna sin Rian Hargan in is há luas a gin bharsa tras na ráise há sé tíadra aige a chrathúin sa a chustócha róchliste
Counting scuilta Harris and Leanson. Again, Mádór and son, Miller. Kinnimi Chartian and son, Capshag and Marsha. A fault Pokamach and son. Ah, well, Big Erochton, Shaska Kuiga, Luimneach and Ish. So the Tráchtaire Mach. Because we're Shane Waters, couldn't count so hung the Stolum. Jarud and son. The Masson Augustin Tory, Augustin Mádór, Leshlier Hudson. Martian Hennig, Hashansige, Shane Waters fair. Ha Gimmert le Cuman. The beer she cost and son of Luimneach. On Federle score a halt. Chef Fiachan de Joe, on Spukutsa. On Goya Craobh, Rice, Bishop Father Hohant, make a brought ball the Macht and Order. A reached bout of Éile, it's hostile Shin, two smack or Lesha Gleha. Counts and Fachtige, Shane Waters. The Luimneach as well, Pokamachale, Togan to Nish. I guess how Coog Nomati Cottigan Nish, the Cleha, now the Chile, now the hand. It's going to score force, Fachte on them to get Loch Garman and Nish, Kahasha, Kurmach, Mar. Luimneach and Roig Shees, as Fedlo, Dolchan Keen Murray, Yanov. Nearochin Kurashachanson to get Jamie Kennedy. Ach Glantonson, guess the Costantori at a den of Gama. Paul Murphy reached far more, Hagimmer to Mohlar, the Hortson, a soon Fachten Sunniga, a Lorganish Count topic of Hogan to Shach's pass of Reichat. Shachun Shane Carl reached Hag score von Fachtiga shoot, will Shachun Cownella halted saw, Besha Father Gilorach, Nivesha Creen, and counts in the Titimer Joe, Tevin the Love of Clay, son. Because the Noel and Bodori Mishachan Shin, Martin Dempsey. Fiachan to Mach fan horse so will Éile Bugga. Kahasha Mach Father Easton so Joe and Clehanet so. Éile Bugga and Buckamach so. Dempsey Father Titisha Congress and Lina da the Kuiger Soul or Devil of the Ward and Farket so and Durlas Éile. So reach Costantori Luimneach and Gamahanson Michael Hanley. You didn't go again your Hutch and a Hart as well. Rory Hanley and Ishadol Sus fan Barket so. Rory Traston Joe and Farrah Hogan the puck and the Sarah of Shinivida Doy action Shane Waters. I got score topic Fachtiga shoot. Ha score at Takahe and a Hapig that. Agus Shane Omati go le Katja and saw go near glog agus Luimneach chun Keen ná de Cahad le ná de hen. Siad Loch Garman the Chortus na score nach Kid score as a Éile Aimshe ge Luimneach an ish Count the Vana Tachto Shane Carroll Alex Kearns agus Cha score as a Éile Aimshe ge Shane Waters agus Shachun Waters reached ha count sun Currastach Joe on Lini Lon Sachan Sunige Denny Heavy Chancellor Vadige Kahal Den Hisa Chlesa Godisa and which Shachun Count le Hot Kihimi the Nish the hitting Machan son the Costantori Titim Shear ha Luas Buntle Luimneach sa Sikiad Ceathrú Brewer Hurlier Hod reached. Didn't think Mahanson get Alex Kearns and Federlo score hot and Garrel Stach Kearns reached a score of Fachtige which I can count hot real and vantage to new side as well count son Straka Heshis reached agus big chance Sarah the Hanish saw get Shane Waters score ele hot and Chiu score as Éile hot the Hennig agus and Barnish and the Hosclew reached Clara score piece of Bugale Shach Nomati go le Cottigan Eriglog. Ná de Cahad Fachtige Luimneach Godisa ná de hen again Loch Garman and Count 10 score of on the tacht on pucks there. Big Count lish le toga de Shane Waters and ish so if the do yega chahavige. Agus can Shane and Vertetson can then strain in there agus Count le Aimshe hege. Hoch Nomati Eriglog again and Barna. Ná de Cahad Saverne. Martin Dempsey lish a Buckamach reached where chef father Kahashad if a trade is a Shelter Hodge and a halt. It was on wheel and the sun Shelter Shin a halt Tarnash and to Gamaka, Howler Tevin, Holden Barkett, so start simple and park if you can go to Carfat. Shanton to get Jamie Downey, Reding again of it saw past Lava and counts and Titera Dalav and son, Dara Ryan score of Oniga shoot and 10 score of half Fachtige, Loch Garman Godisa and counts in the Fiach and Gaba Besha, Congrocht and Bulla, Caderiga Meyerlin and counts in Cora Stray and Son again, Agus Irach Kite and Son again, Loch Garman and Tarna Count and Ishkura Moo and Son of Cut. Some boat to Macharish count topic. Farnahat station. Rory Hanley, Stachalor, Buila Raisha, Ha count left out. Let's saw. Again Waters, Arish, Neil Darud, Yelev, again Barsa and Sa Tronhona. Then Ceathrú score as Éile I'm shaking Farki and the Luimneach. Beshat sauce the Shin. Agus sin dridim den 9 Nomatinish catchet sa hor glug Neil score. Fachtige Loch Garman on Hiad Nomat. Nomat agus da had second V me hen or the word and scored. Hiad scored. Dun Glehesa. Ha chance in get Jamie Downey is Jamie Downey on Count Faggot so ha los le Wintlish Versen ach tite her tev the love disha a reached son Loch Banestiach the Loch Garman and is Besha Dimach ha the fought in the chance na ach shinen Chiu count in Ishkor Moon Sunaka you may Garren son ha Marcus Murphy Machalo
Shane Waters and son agus well Waters go chain not Sathairn bark tron hon go vir do ia ga chavige a cha gimmerton go chain not Ceann mór míltach sholta stachan John lína lá sachan so slow she son Rian Hargan nach an Rossbote egelir hod a cha fakta ge Dempsey a machal Joe on wheeling a Reiche on wheeling Congracht and Gleehan and son agus Congracht and Meyer Howler Tavella den Barket so has Staid Semple ach dienta ma hagen gossen to son Dermot Craobh agus reach Tráchtaire Reiche Shane Waters Queen Dida come hol out horta so Tráchtaire Joe Shane Carroll has score of on I'm shake a shoot choma on spot the Kiana gwyl check on Iirecht a chavish tach a reached besha Congracht and Bulla need dolum gwyl check Creen agus Iirecht kite and son a Luimneach and son ach ni vesha draw dimach mar a chain rod a garto of Tron Hon a Gadisa on wheeling down come counts in a Hurling Keen Aharu I of get Loch Garman Heath and son and Nisha the raw the new Bertus the him Jody Aharu a of counts in Curlistach John Lean along a Sathairn Shafachta is Borton son get Joey Tobin a den of come Brua Chored Kinnell the end of again Ray Tor vi on Hennessy and son Ro Hongracht agus well big Iirecht in Ishige Loch Garman score a halt and Saha Ceann Vaughan Fachta co osna puck in the Sarah agus by Ceannais le tachtan ish mas federalish and counter a chorharish and drasnan hanach more denio with the own ish of Warder and score Dernach Loch Garman agus shochun Dara Ryan captain in there and federalish a shot a chorharish and drasnan agus well and Barnish in the Laidu Dara Ryan if you can to stachanish Pasha Sasta Gamalish and Gownson big a Ceannais le fachta ge agus well ni lane score force fachta on immer to ca ach well ni vesha draw dimach well Dara Ryan and she shoot doubles in the score in the halt us the puck in the Sarah because ein no mit idea cut so again is Staid Semple agus Luimneach fós on Keen nor the Shale nor the do a hard clower score again Shane Carlinish hasha shabia ab the couple score halt Shane Waters a reach there Shane Kuigu score as hÉireann I'm she hinish get Farah give it to Gleehan if the do yega have a well as have couple no with the Shigenson in Lord Buile hasha agus Shane Judgment Joe ha no mit idea cut ha Kuig score as hÉireann I'm she get Shane Waters to chlesa Congracht and Gleehan hasha the reach so Sven Horterreich Luimneach the Fiachantain Cherach piece of bug knees tapul and Loch Garman and Sassy Hied Ceathrú ach well vi Tarek Sheer and son Connor Howe and son at Diana Gama Shane Waters in Isha Tachtchun and Council Hogan ta Kuig score as hÉireann I'm she get shoot Mesha Abelta Ceannais le Isha Hart and so Brian Ishka halt gets na him Jody and Bostoch stop a hinish and go couple no matele ach chance Isha get Waters better score a halt so Kuig score as hÉireann I'm she get big and shave Ceann Mac Tarish and Drasnan ha brought bond in me order reach out of Éile Níl ein daruda Iomána an versus sa chluhis a godísa. An topic Tokinson agus a ríist echar seo. Níl ein daruda echar ní féidirlíor hóda hort an versa is cuma cá mínse gimmert. Ní raibh an animacht díirech crín díirech scríte síos agam. Ska me mecht a mun scríomh a ríist. Mar in achar 10 second bhí chá scór aimse ag a Shane Waters. Ná de 7 aimse ag a siúd ar clár a scór agus nílach tí nómatí dia caite agus mór a méid é sin. Loch Garman tití chun dédig a ríist go mór ar clár a scór and is ná de 7. There's Luimneach anna happy dul timppla féin bhorcat so. Alex Kearns a seachal buil fear lá horta san sin Paul Murphy a chow leis an sá rudí gosclú suasan sa de Murphy pass lá bheith seach sa spás Conor Howe which a chun a ráis in a bhachtant ha pass lá bheith le tachta stachaige Conor Howe háris an drasná a bhfuil so pointe fachtaige Big Luimneach anna hástar fad leis tús an gluhisa sí nómatí Dia catch a glug again, so the fiachan down the lodge of their fad, le nod a decker and nordica, Neil Loch Garman soccer to shafts a clean necher. Agus Luimneach a vadro happig, and Gachain Ross, agus Gachain equivalent of Wachten to cut. Agus the Federation in yellow, yeah, a kinny cart denting and Raytor and son. There's Loch Garman and so a child soccer shafts a clehe. Came he's and son Loch Banistiechtel. Loch Garman le kainte stachlis na him Jody, Richie Flynn he's and son mar Vanish Dorlo and Leanna Shane Carley, Aidan Murphy, Neil White agus Martin Doyle. The grub rule and the HÉireann ha Craobh Shul he's and son or Dave Lean and Ishka Fall. Nach a mohar bar ka Shane Waters a socru she's ha nod a shacht I'm say again Farog so Godisa sa chlehe agus Níl ach Ceathrú
Ní sé fiú bhain imethe glog go fóil an Ceathrú sin a ceann chuir isteach an tunaige a cha darú diantaige ach ní féidir réimhseocht an bhleam a chuléad mar tha náda seach chuir suas chlár a scór go dísa aige. Ní le cháscór aimim sé Loch Garman an cháscór sin na techt os na pocan na séra ó dar a rain a ríist an Ross sin bute go Luimneach a ríist sin le fearlár a chóirtan san Paul Murphy taobhlas tá Alex Kearns fear a gimmart le cuman na bíirstí gosan san chomá. Ach diantaige maige Joey Tobin an council na halt nis féidir le Loch Garman a régan éanamh tá spás á halt in isicha an council dolisteach Harris an drasnáin I get Tomás Fenlin há sé sin a bhd níos fear in isio Loch Garman cá sé in is é sin íanamh cúpla báta eile agus cas éigen de chur leis an nimmarta sa I Staid Semple agus Ceathrú caite crín díide chur a glog goin cúig nómatí díag náda de le náda tí council bult amach Jo Denny hín sun congrucht an Daimhlíne ach beag seansa ge Loch Garman in is for déigen de chrothúin sa agus cíimi den is cén crothaige Loch Garman in is chun tusaigh atá cíimi bhfuil fithe cúigan san Sean O'Brien é siúd take heach líon líne lethe sachan sun agus líor hóide tachuigan is trastan sa ach tras ren barca ráise bhfuil ará sin bute Sean O'Brien tá a sé fachtaige siúd ra sé seach sa chuún in is leis líor hóta ní réananig is techa Jo an bhusca agus is techa sput dain séarach an bhád san éar fachtan sanna get Tobin pas lá bhena hapi go a 14 san ha gimmar mo lá a hart bhfuil cháscór as chéile aimim sé catá an council na tachtó ón Whelan agus bhfuil the gimmart pí beag níos fearn is agus socrú síá dhéanamh is seachach leithe háscór as an immert as chéile fachtacha agus sé nómatí díagar an glog goin ní lech sé faointe idir a gháir na tá an sa butach a ríist an tríd á bhachtan tin isige Loch Garman ní ráidir a bachtan san sun le duine nómatí a chu fiochan pí beag níos fearn is Sean O'Brien in is sa há cum sa bhar sa scór a hát má scuoilinn sé fens piúcha sa tiidir sé sin Harris an drasná cheappas go meach sé congracht an bulla ach tí scór as chéile in is aimim sé ge Loch Garman an fear a cahabh gansaí ifir a fithe cúig dianta go maithaige an council na halt níos áradí a fiochan sputta beag níos fearr an sa do Loch Garman Beidir tithe bhd chun déige tunnar chlár a scór ach náda de le náda cúigan is níl mór an letar in is sa a tarta seachsa chléthe anna háil an sunna get dar a rain ach róchóngracht an Daimhlíne a déir an muir Agus náda de bhfuil Shane Waters ar tefile den chorta sa é siúd a caiim siú annach chud na scórna de Luimneach gur fólín náda seachfachtaigh a siúd ceann na bháin ó Shane Carroll agus Alex Kearns an scór déirnach go bhórdar te tí nómatí díag ar tachtó Conor Howe ach ríist an council chuiristeach John lína lána sach se chuúna fear bhí luit an sunna gom Conor Howe bhí strach ar a Yansí tunnach ní dúir feic cúpla cos céim gotíon sunnaige agus íireachta dal Harris an drasnáin cháscór as chéile aimim sé an fearógan is é fiochan anna bhain sun chun na scór na háit nó a chaint sé selleh an gáir na is Tá spáint go féidir le na scór na chaim siú ríiste mo lá a chuirt san agus bhfuil Tá rá nach féidir éis sin dhéanamh agus bhí Sean O'Brien istigad san na titlir a hóid sin na háit ón boc amach sin a tacht ó Martin Dempsey agus sáil leis le Diarmaid Craobh chun é seo thógan tar sa 16 líne 65 san an gcuid na tacht san na meachtain sa Staid Semple ní sé Ceathrú mór an le Luimneach an sosa chéad destoch bhfuil luach scór nó rá leis ach sin na méid Diarmaid Craobh is a socrú síos tá cúpla céim á thógan den is gin sa chun socrú síos scuile sé istechan sa an líor hósa be sé fada go leor me sé crín go leor Council na titi mar tefn na lava clé agus fór íle san iirecht eile caiinte go Luimneach be sé an dímácha meallar sin ach éad fós chun cín náda héanaíag le náda cúig agus Martin Dempsey chun an pocamach sin in is a thógant sáil congrucht an Daimhlíne hail dianta go maithacha é sin i chiméad a stíigh an sun sin éon lán chulaí sin Ciarán Gettings congrucht an Daimhlíne há sé brúach ar Ciarán atá nach sung facht an sunnaige agus beag sean in isicha an ceann a churchan cín cethar ar fácha stígan isige Loch Garman atá Camar mílteach seolta stachan san Tobin a dul an áde agus bhfuil fuair sé sleapan san sa láimh agus deir a réiteór nach bhfuil cad é sinna dhéanamh mar sin beag seansa go scór a háilt agus carta buí bruntan san ar Owen Hennessy agus sinna dridiimiid Jo fiche nómatí nach mór caite sa chléthe sa Sean O'Brien in is chun é seo thógant do Loch Garman
Agus well, an Barna Laidú písa beag más féidir an éair leis. Harris an dras ná gan éon darúd agin Craobh. Cá scór as Éile aimse ag siúd. Agus well, sin a dridir Joe nach mar fihin ómatí catin sa hagan agus pocamach eile tóca ige Marcus Murphy. Agus an scór, nád a héine le nád a sé. An Barna sin fós oscail ticách, ní bhain star bhad ní bheig, agus lag íirecht an son. Stachel láb a bhád óra stígan san sin Marcus Murphy. Bhí íirecht an son ag Loch Garman scór a hált. A chamachal Joe, Laura Horta Reigel ar hód a ríist. So slow, which I bought son again far. A hána happy gar fad sin Conor Howe. Ha scór as I chéile aimse ag a siúd. Rialan bhain táistin úsáid an réiteoir. Chiapas hénig go meach seans ag Howe dul chun cíní eile bhain son. Ach well, beidh sé d'ábaltsan is scór a hált sa. An cluthe is stoppa sa tas nuan sa chiad fihin ómatí leis na pocan na séara sa. Ach Shane Waters the Ceathrú síos an ish. Chun scór a hált sa fihin ómatí go le a glog again. So Lurgan sa nád a dói go chur ar clár a scór. Ha nád a seacht don méid sin fachta go dísa ag Shane Waters a sé a farar nish an féidir leis ceann eile a hált an ish sa. An spruch aim sin son a ríist aige. Martin Dempsey sticks the vada count Garadine lawn coalition Kieran Gettings bro a chur Kieran or east sa agus tianta go maithe Kieran and san tachtach leis le hótsan agus gortún is ar Kieran and so well I mean the maithe on second of on ha sha ide her reached ach well slap facht and san aige Stach sa gluin nor degent say imi she so reached or gortú egent is churstachet ní dolum gwilcha ro vahat sa on gluin An glúna churstachad bhí sé Chilton Council a hocrú é hénig ach síos a chuis a ríist an glúin ar chléan san hín sé anabhahan san an pocamach sin ach machtú an bádór Kieran Gettings is sé tachtamachchan san a Chilt an lína ghlana agus an Loch Garman a chort sos fan horta agus cíimi de fethe cehad stígan san Brian Ivers ní sé sin luite go fólína goin hosna sé siúd an át Padraig Devereaux bhí chearcamach ibre sé a chahabh ag siúd ach well Kieran Gettings a siúl timp an leis an sa Chiltra degent a churisteach in the glúin a ríist nó degent an isce dréchtúil a bhí an agéist a physio agus na doctúí hís an son well ha brean eile caiteach an son mar ní feic mí cheart a ríist leis agus well ceann áglan an isce ceapas hénig go meach box ar dul stachan son nach níl dar a rain a dulchan cín tócan son aige isteach Joe an chúne agus well Sean O'Brien an bochtan til ar hód son agus ní féidir sin íana bh deir a réiteúir agus beag íirecht eile is aige dar a rain sa an stólam é seo a thógant. As dúbal scór na hísan sa is tá Semple nád a dóí go fóil chur an ádige Luimneach is nád a sé ige Loch Garman hosníidir anna happig ar fad Loch Garman leis an chiad scór agus well hánig an son Luimneach an dúir an os train an son leis na méid scór na go bhór as chéile sa a hánig dar a rain le poc séir tééis é nómatí diaag agus in isá ceanna le fáta níos sáige más féidir leis a bheith crín sa an gae Craobh le Luimneach sa chiad le ach ní chuir sé sin isteach ná machid mar tééis tí nómatí is fethe há scór eile fachtaige dar a rain da Loch Garman agus the nish a Chilton Barna sin a laidú a ríist agus ceann eile os na pocan na séara in Ceathrú scór an isise machchas nád a seacht os na pocan na séara go Luimneach Chilton Council na gáardúin san Tomás Fendlin a scór anna as aimse hiige siúd an selle fósa go Fendlin le so congracht an Daimhlíne a scuile féin spiocas héachar sin scór a le go dísa chur a Harris an dras ná ag Tomás Fendlin ceann anna as ar fad agus Loch Lenta Loch Garman Har bheith sásta leis a scór sin ceann even fachtaige siúd agus é tíltaige gobrú anna chruigin dear hóid sin a háiltar náis agus an council seo a Harris an dras ná aige agus is a fiechant ríist an Barna sin a laidú an Barna síos go dtí nád i ceathair inis fiechant féidir le beidir bád a háilt agus sin dridim Joe lethám sé nómatí eile go dtí lethám agus Tomás Fendlin gortú éigen de churisteach ar Fendlin an son mar a sé stoppa he ré agus a réiteoir well há sé gnóchachan sa chiad le há lútedála sa chiad le aige agus Shane Waters in is há líor hódige hís an son 60 líní 65 an méar lína congrachta agus é a fada inis an féidir le scór eile háit an sa Shane Waters nád a hocht go dtí sa ar clár a scóraige siúd
Shane Waters is Sathairn síos inis. Chun an count na halt. Mesha ábalta seo gáil cúig nómatí go díle ham agus péradal le chuirigh réiteoir leis. Beis seo fada go leor ach a tiite mar taobh na lábh cléhfuil I mé áras an lína ceann Curamú sin an ceathrú ceann Curamú ag Luimneach sa chluitheasa agus Martin Dempsey in is 6 bháide chun an count a thugann tá cúpla ri a dhéanamh hir san sáigin lína lethasach an spiúch ná lína lethasach ní dólam go meise seo a dul chó fada san a machalóid lá chuirta reiching leor hót san a ríist. Se le fachtaige ifh na héine agus san bed dar a rein a ríist a cábh gansaí ifh na héine ag gimar timp na park Hasha, pass Lábige Jamie Downey, Congracht and Dave Lina, Owen Whelan, Trasna, the pass na Bugga, Gimartin Ishige, Loch Garman at saw, Enan Quinlan can score a halt, Agus Harris and Drasna, Gamana her fad, again Enan Quinlan, Agus Loch Garman, each other Dolgo Q in it saw, a Coolin Annie Asfacht against son. Pokamach Toko go tapping at son again, Mardorshin, Marcus Murphy, Acham. Roshin Bute ag Léir Hóid. Agus Ceann nómatí go ag Éile Hámanis an sa. Níl facatar an is ach buile bháin de Léir Hóid an báide sin amach Loch Garman ábalta a gáilt. Náda le náda dó dhéarga clár a scór Shane Waters a fát náda seach go fóil do Luimneach bhfuil cúpla scór as I chéile fachtaige Conor Howdóibh siúd chomá. Ba sé fiochan don féidir le cúpla Léir Hóid eile chafh seachaige há Tomás Fenlin le lára cúpla ceann eile dulchan cín an sanna which I caiilte ríiste the Gobru on the Cruig, a Lear Hocha halt on Sa Rory Hanley, Denavanava her fad, agus Shane Carroll has scored of on I'm Shake shoot, on Lear Hoda Tachiganish, Brua Hur Luimneach and Sa, on Lina Glan and him Dori, Dolstach on the Cruig or HÉireann, Hanley, like by Fiachan Kunkeen, or Riha Yanavige, with Chach on Lear Hocha halt and Sa Kaffer of Cruig, Dolstach to Lear Hodson, Shin David O'Keefe, Captain and Aaron, Raisha Trasna, Le Pass, Gadded its son, ach well, being real and Vantashin who saw it again Raytoad. Agus Waters a reached the Tráchtaire and Count Seo Hogant. Carta of Runnan Sahawil, Ifh the Héine Aganson, Loch Garman, Shin Captain and Aaron Dara Ryan. Agus well, Beach shoot Larloch and Gachain with Martin Kashave, Curamach and Ish at Sachin Carta Buishin, Brunting and Raytoad. Another unreverend Raytoad, Biote, if a kindlish him Jody Miller Rodegant. Chasha Machan Carta Buishan and a happy fad the Joe Dara Ryan. Shin Captain and Aaron nach Shane Waters in Ishafiach and Federal score the halt. Waters reached and spoke. I'm sure I will Neil and Council name her stray reached as well. Hosnshe and a happy Suchlehe Saleshna score na. Couple count Curamú Ishigach. It's coming Mallershin. Kieran Gettings and Ish. Bruacher, Kieran and Sunige. Cahal Dennehy and Son Cahal Dennehy Congrochta. Because Rian Hargan a bay. Agus Denny Hinish and Council Norda and Sunagana happy fat Raisha Ishal among the Talun at a bit of cheaty agus Shiggins Connor How Homa a Fachtiga Connor. It's a Tráchtaire Shane Waters a reached in saw couple of score I'm Shake a shoot with Chach and Cownella Hot at Tata. Diantani Yasser Fadiga. Oh no Matiel Inish le Dolgadila Ham. Péradal chuirigh réiteoir leis go himí cadéar sé leis an Dave Lína Owen Whelan go brún Léir Hóid an a happy and son Joe Ivers Sean O'Brien fair lauded the dulchan cín an a chumas sa bharsan caiilte sunnacha he sé bhín spiúch all over against son stingin and spiúch ná fair ha gimar stigin sigin son dóis an Joey Tobin níor chuig Léir Hóid isteach Joey in éair Diarmar Crow and Diarmar Crow Ishal the John Lina da the Cuig when Federal Law smacht the Hurling or Hóid initial saw Dara Ryan Farah Foran Carta and son no matavana when Cahal Dennehy the Chitlin or Hodge in a halt ach Dara Ryan initial saw on the Council Hogan Congracht and Lina da the Cuig because not a cheaty force agus goodie not na agus sin Judy Joe le ham no mat go lehenish agus Péradal le chuirigh réiteoir le Sham Heaston a fada Dave Lina agus Níl Live current Lord the Force again Raytoad. Ach Dara Ryan ish Shaste Nachmore Edelina da the Cuig Titigi Council. Shachsa stu an nua hard so start simple gone out and Chad. And Rafa into Shinaha. Out and Chad and Gihimi there Tráchtaire. So Solid Dolum Gihimid. Martin Hennig. The known to name to top. David O'Keefe. Farah Gimmer to come on the beer she goes and on the Luimneach a relevant Tráchtaire. Soon saw again Raytoad. Agus sin nachmór in Ishigile ham agus big Luimneach an a hástar fad agus na him Jody in Ishig kaint leis a réiteoir agus ní héh vas bheith kaint
Cur Staid, ha cinenne le déanamh go níige. Is caithfar dul leis. Seocha second de dullatsa. On board Olaf hísan sunnigan Moir. Marsin Cihimi. Cadéir go réitóir leis nómat nuho. A cúpla stop. Feice higan in sosa hiad le Marsin na stocha go méid gá nómat. Cur an order a glár a gig. Mi demaching go an second divine inis. Ach Shane Waters a socrú síos. Seasta de lína seaca cuaig. On féidir leis ceanna le níos a cháiltead sa. Counson. Be sé fada galore, me sé crín galore, fiechan go mahfuil, ha sé Counson cur a haris an drasnána ge ceanna ní as ar fad, agus nómat a bháin am cútibh gortathe a deirtar lín sa. Counson bultamach gin Mádór, sin Martin Dempsey, mach lo jar lá hort de reise de Nardelo, seachún a ríiste, an farsa anavas an air, Joey Tobin, Counson Kailte cup cúpla pass lá bhealna hapigin san á, Rialton sanna go Luimneach. Agus Loch Garman an initial timp lílar hóid sa caiise a bheith cuamach can shelf kaited sanna cup be going wheeling in chun count topic a hog that some más féidir leis Green Deer chrimis le ham agus fé cuaig second eile le dul an sa chiad le nád a cehardíag a gine nád a nui go fáil count a Chiara Annie Assenson a stacha John Lína Lana Sach will a Russian boating Jamie Kennedy Neal and counts in dianta go Jackie Dwayne and Sigurdsson sa chúne Cowra Haltige on Hennessy Bay. Sos féin chorta Raisha, Shane Carla Lurg Liller Hoda, Lena Chun Keenige, Shin Chun, Michael Hanley, Congrocht and Dave Lina, Hanley, Emma Harris and Dave Lina. On Kutiv Gorte, Katchetsagen, agus Stocha, Ni Father Win Nation Fadogan Sadala Ham, on Raitor, a Lurg Liller Hoda will. Tasha Lurgutson again, agus well and Fadog Shate and Ishige, Kieran O'Donovan and Sa, Dere on Hiedla, Nordica Hardiag, I'm sure Luimneach. Anna Lord and so suchiad le Loch Garman Cheshire Anna Val tachta seachsa chlé ha sé chesh tachta níorbeg dhéanamh agus na scórna á háiltecha Dul Luimneach Brúmór ar Shane Waters na scórna sin na háilteach níhfuil a go chain ceann nach mór fachtaige go dtí sa chlé agus ar dé bheile sé dar a reiná tógant na pocan na séir dómh le cabhra teachta ó Sean O'Brien cúpla scór as i chéile fachtan sanna cum agus Tomás Finland feicáil a chomadóibh ach cai sé cúpla ceann eile háilt gus caiigh na himdeoirí eile seasamh suas chun na scórna sin na háilt má hastíimethe fannacht sa chréamh agus a bheith dulchan cín go dtíon chiadbháta eile an báta sin an báta ceathrú canis gan dát cai sé cúpla scór eile háilt chun teachtaíar beag eile dhéanamh fanna gílinn is cíimiid cad a héitigh amach. On Lína dahad cúgan Shane Waters and son chun seileadh háilt Nash sún cín fachtan sanna go Shane Carroll ach Shane Carroll Harris an drasná anna as ar fad Anna Hora Éireann níirecht an son the Hano McKeith captain in Éireann Alex Kearns and Alex Kearns the fiachan goma chun scór a háilt an sagus an tarna count fachtan sanna ca as well Rory Hanley initial dul sus fan Barketsa Rory Trastan Joe and Farrah Hogan the puck in the séir dóibh sin idir dó íag sin Shane Waters agus scór topic fachtaige siúd á station Rory Hanley stachal buile Raisha ha count le fátletsa ag Waters a ríis ní léin Darúd a dhéanamh ag an Barsa an sa Tronhóna ar clór a scór ag an Shane Carlinis ha sé seo beo ab de cúpla scór a háid Shane Waters a ríis dechar sin cúigiú scór as sa chéile aimse hinis ag Farrah an topic tokenson agus a ríis dechar seo ní le Darúd in échar ní féidir líor hóid a hort an Barsa counts in a háilt Nis féidir le Loch Garman a régan éanamh spás á háilt Nishicha an counts in dolasteach Harris an drasnán ag Tomás Finland ha sé sin a bhd séireach an bháil san éar fachtan sanna get Tobin pas lá bheanna hapigí a 14 sanna ha gimmar timó lá a hort bhfuil cháscór as sa chéile aimse catá an counts in a tacht a fiochan pí beag níos fearr na Sean O'Brien in sa ha cum sa versa scór a háilt má scuilinn sé fens piúchat sa tuite sé sin Harris an drasná cheappas go meach sé cong na fear bhí luitin sanna gom Conor Howe bhí strach ar a Yansí sanach ní dúir feic cúpla cos céim goitíonn sannaige agus íireachta dul Harris an drasná cá scór as sa chéile aimse go scór anna as aimse ag siúd an seileadh fós ag Finland le congrocht an Dave Lína a scuile fens piúchas héachar sin scór a lei go dtí sa na pasan na beaga ach gimmart Nishiche Loch Garman atá Enan Quinlan chun scór a háilt agus Harris an drasná go manana bheith ar fad Sa tachtamach Shane Waters a ríiste nisan sa cúpla scór aimse ag siúd bud seach an ceann eile háilt atá Diantana as ar fad aige
scóra come ná den é chu sosta ige Loch Garman agus bhfuil cíimí go hitting machchan sa darna le. Ní dólan go léna ahrú éon dianta gin gáir na tá go mí deach an second bháin. Ní dólan go bhfuil ha fiochan ar na hibrachan sa agus ní dólan go bhfuil léna ahrú dianta agus sellh is lua sa tarna le tasna higan réiteir sa. Agus bhfuil dianta go machchan sanna ige in Quinlan. Dochan cíine anamh sun for sé siúd scóra na easan san séis cúig nómatís fethe Loch Garman. Agus a fiochan sísan sa na scórna sa chéad le Loch Garman bhfuil bra go mór ar dar Ryan agus Sean O'Brien na scórna sin na háildóibh agus ar a dóibh eile bhfuil Shane Waters sin fear chun tusaigh sal de Luimneach trán hóna ag imirt an na bhar fad go chaim báta míle ar hóda tachuige bín scórnú ar dhégan na tachtás mar sin hénig caithigh Loch Garman is tachtaníirí an a bheit sosa darna le má has tíma ha fannach sa chréibh agus bhfuil seansan son chiad seansan darna le ag dar Ryan an báiste chu tite marísin sa Staid Semple an counts an cara haris an drasná aige ceann an as ar fada fadan son aige ó fada amach fé an barcad sa agus bhfuil bhí sé sinna testáil bh is chun tús má chuir leis an darna le ríiste mthláir a chuirta háisiad siatlaí ar thuirtin na hátar náis Denta go maith go Luimneach an son. Mthláir a chuirt sin Paul Murphy agus a taobh leis sin David O'Keefe Ceannais seáilta seachan son aige I Joe Paddy O'Neill há sic sa chúne cosanta déanamh go maith Ciarán Gettings chuma sin Council nach Lana há brú a chur an sunna ar Ciarán an sunna aige Rian Hargan a chuid denta go maith aige sinna chur sus féin barcad sa tiúr té fístan líor hóid an sunna aige Luimneach se le fósacha a ríiste seach ní lína lán sacha ráis a Laura Grodégant the Commentator chiad stop a Hurling Dennehy far more stigin sun leis na stocky náde e bia able to shell of a halt hí chancer fád ige Crean díide get tús an clésa má se fós a Laura Glir hód sa Luimneach Ciarán Gettings stigin sun mar lán cholí dianta go maithige Congroch an sudden lína déirigin sun Conor Howe bé há scór aim sé ige siúd is trasna raise ceann even ar fad hall Lir hódan sun le buachtant céhó ige Commentator stigin sun ní hasin in Quinlan fell Laura Hortenson iwwer Cahardíag Jamie Downey is a tachtamach leis Lir hód ha ceann shot stacha Joe Tobin ige far mór láide se versa Joey Tobin ha scór tíltige go an na chúpla Lir hód grama stigin sun ige ach an ceann san cura ar stréige agus mí á mar íon se anamh ha fadan Lir hód sin na smachtú Marcus Murphy inis leis an boc amach sin tíide sin mo le Joe Owen Whelan chun scór a háilta sa bhfuil Congrocht an lína da chuig ceann eile cura ar stré há cheann as a chéile inis ige Loch Garman be sé díach lei sin mar I fiochan ar chlár a scór an na scór sin na testáilmhathe snáir de Cahardíag le náide de búlta machchan san ige Marcus Murphy leis a boc amach sin amach Joe Láir na parke a bhfuil a gáil ar hód as a chéile búlta mo Láir a Horton sanna go Joey Tobin bhfuil a count an caiilta san meig Bhí mí á bint lei sin Congrocht an Dave lína pí beag róláidir an son ach bhfuil Shane Waters inis istí go Laura Hort fachta get Diarmaid Crowe is seach sa spás bhfuil a Russian butin sanna get Conor Howe taobh leis Dennehy an berta go grobú as a chéile trán hóna go dísa caithal Dennehy inis an dianta anamh hagan lán chulaí stop a chur leis há Dennehy fós a Laura Glir hóid sa ach bhfuil timppla an son há sé na Commentator glanta an son dianta gan a bheit ar fad ach ra sé sin háris an Dave lín an son Ach dianta go maith hÉireann sanna ige Commentator Loch Garman stop a chur leo an ceir faointe fós idir an gháir na sa ní lech scór bháin sa tarna lehagan an count sanna tachtó dar Ryan ón poc sé ar sin ní léon scór fachta fós ige Luimneach an sa so darna le count sanna ríis ví sa chun le rágra sé glanta sanna ige Paul Murphy ach na Commentator déanana go maith stop a chur leis se le fós ige Loch Garman so sin Sean O'Brien a cáth gansaí iad a fé cuaig is seacha Joe Tobin a ráisiad in náda le Joey Tobin a ríist Han cumán caiilte chicken son aige duine das na himróí agus bhfuil Joey Tobin pí beag rá láidir dul seach sa chraimúd son agus Michael Hanley inis bé chun an count a hógan ní ha sin Diarmaid Crowe a dul topic Saul le Joe Tebal an barca so sin Shane Carroll for sé scór sa chéad le Ceannais isteach Joe Conor Howe a casa há scór as a chéile aim sé get sa chéad le bhui sé sin fada go leor níl tí sin istí lá bhádór a brúach chur mádór an is sin Dennehy a chur isteach brúid chun idir hoitin a hátar náise bhfuil níach bhfuil chun déir go réitúirní dúirt sé fecin éair Owen Whelan an count an caiilte sanige é fachtaige Paul Murphy is sé lorg scór atá é teá leis agus a ríist dianta go maith sanige Luimneach stop a chur le Loch Garman é tachtamach agus inis is féidir le an chiad scór an darna letheáilte tá náda Cahardíag le náda dé fós ar chlár a scór againn Shane Waters a socrú síos inis náda na aim sé ige siúd sa chiad le agus é lorgan is a dethú scór inis an sod an gluthe sa
Is a fiachan dear a glog han nach more cúig nómatí categoin in Sathairn le. Agus Shane Waters a ha gimmertar a glíhan ifrid. Dó iag a chahabige. Ché dridim timple an lína lethe sachan sun de Luimneach trán hóna. As ha ceann eile an so hage sin náide de henis a fachta gan farógad sa chléthe sa. Agus a fiachan dear a glog ha cúig nómatí crín díidir categoir a glograin. As a fiachan tíar list a scór na náide de aimse heige siúd. Agus náide cehar a tacht as a chéile de Luimneach an sa. As a réitor chun stop a chuir leis gluthe sa martha cór leish a gáiltige cahal dinihí istígad san. Mar sin caithigh Martin Dempsey pocamach eile hógant. Dempsey a fiachan deach cén rá a bheith ggéir a sé fada agus áard leis líor hótsan. So titim itá ní léana dul an ní léana dul an áard san nach an clogad boltan sunna go Jamie Downey ní chlic sé líor hóda techt an éair. Sin Jamie Kennedy taobh leis san. Berta a Craobh na chéile. Jamie Kennedy agus Jamie Downey denmh go maithan san líor hóid sin na cháta Loch Garman. Nis gara on Dave Lína, féidir leir dingin a chrathúin sa, ní léana lorga líor hóda sin a siar nach mór a chuig líor hódsan, I Joe Dara Ryan in is congracht an lína dahad a chuig Dara Ryan, a scuile féin spiuch an bádóra, fara líor hódsan, agus began bratbán amach an áde, bout a bhain eile, Dara Ryan denmh go húntach trán hóna, ha ceann eile aimse heige, be sé an na hástal sin, Shane nómatí categoin ar a glog an pocamach, tóca go tapigad san aige, Marcus Murphy, a macha Jo, Shane Carroll, a stacha ríist Jo, an lína lánthasach, Rian Horgan, agus cahal denihí tíalt smacht a chur líor hótsan, ha méidsan dianta go denihí a cáir a tastáil weig, a ríist cadéirigh a réitor, chiapas hénig gur strachach siar an sunna, ach trasna Jo, an bhádór a ráis ar a tá caithigh Dempsey bheith cúramach an sa, agus praseach ceart dianta den líor hódan sunnacha, le Commentator agus an bhádór. Mar sin beag iirecht ón seaca cúig a go Luimneach an sa agus well nuair a bhíonn tú chun deirigh clár a scór. Náide caithead chun deirigh sa ní féidir é sin í dhéanamh hís san ar an Dave Lína an son. Agus úna dí a dhéanamh hís an sunnaige Loch Garman a bhfuil ifir a fiche sé a chahabige. Ach well hís ar a glár sa ní lech ifir a fiche caithead hís a gine. Mar sin hénig caith míad a bheith géisteach mar sin céhfuil a teachtasteach. Mar athrú a dhéanamh hís an sunnacha. Agus begéirecht an isige Luimneach scór gáilte Shane Waters a ríist crín leis líor hótsan a bhfuil tá ceann eile fachtaige é siúd anna bheith ar fad a trán hóna de Luimneach atá náda héine a gaimse heige siúd. Caith míad cumad sin mar sé chursús na scór na anna bhór ar fad a fad. Ceann san boltamach anna hapig ar fad isteach Jo an lína lánthasach a ráisiad ar an féidir leir ding de gáilte is atá. Lán cholíistigh san Evan Ryan dianta go maithaige. Ceann san na gáilte náis. Loch Bannisteach a Loch Garman hís san inise caint leis na himdeorí. Agus well ifir a fiche sé hís an son sin Rhys Wickham. Mar sé seo scíte síos an sothagam. Ar an fón gan dát Rhys Wickham ní sé hís ar a glár an éair a cábh gansaí ifir a fiche sé. Ach be sé siúd a teachtasteach an isise gan second bháin ach le nómíad an action atá is Staid Semple an seile fósaige. Luimneach an sa mohol ar a ghorta sa Alex Kearns and will check green ha began bratbán a fannacht chís ar a dalamh an bout sa mar sin hénig ha ruan is a dhéanamh aige Loch Garman sa tá Rhys Wickham a teachtasteach agus Jamie Kennedy a teachtamach. Then le canna hebh nachfuil sé sin scíte síos ar a glár at sahagan nach ifir a fiche sé a teachtasteach. Bhín tálinn go raibh an fána gine sa ar a mórd agus well Council boltamach aige Martin Dempsey inis. Caithigh Loch Garman inis a ríist teachtaí ar a dhéanamh it son féidir le Wickham ar dhéanamh í dhéanamh. Alex Kearns inis. Count fád a seolta stachan son again. Módíide chun úsáide go Luimneach an Sathairn le fachtaige cahal denihí inis chun bád a háilta sa denihí. Sá bháilt an chiad Anaas ar fad aige Martin Dempsey. Bhí sa cleanamh it son. Tá meach an bád sin imithe steach go meach deire leis a gluthe sa. Agus well Creúint mór le tuairt don bádóir sin Martin Dempsey ín sé anna bheith ar fad stop a chuir leis líor hódsan. Mar sin beag iirecht aige Waters a ríist ón lína seaca cúig. Náda sédaíag le náda héine agus sinna ddíimead Jo den nómatí caitan Sathairn le. Né nómatí go le nach mór níos ar a glog a gin seocha second eile agus beag den nómatí gin. Agus seileh aige Waters a mohol ar a ghorta sa e lorug scór. Ha cúig scór as a chéile fachtaige sa do Luimneach. Tí cín ag deire an chiad le
agus há scór eile fachtan sa darna leige bhil se chun ceann eile níos a háiltead sa. Agus annach réúnta Mádór stígann san na báta san chuir sé stop le bád cinnte a bhí le teachtain san de caithal denihí nach Waters a rís crín ón puck ón 65 san. Í lána láidir a fad os na puck na sin agus athrú a dhéanamh ige Luimneach is chomá hísan san ifh de fithe dó Éimeann ó Sullivan a teachtarsteach cí míad gan second bháin cé bhéh á thugann deachcha agus nád a 16 níosle nád a héanaíag ar chlár a scór Luimneach bhíidir chun cín séis chá nómat sa chluthe sa chá scór fachtaige Shane Carroll agus Alex Kearns ach Loch Garman chuidir chun cín sa chluthe an chiad scór séis nómat agus 10 second i dar a rain an puck séir. An réitóranis a chur stop le seo a bhfuil há seansan is Éimeann ó Sullivan a churisteach a bhfuil níl cá sé fannach písa beag eile ordathe Annie Assenson aige Alex Kearns trasna an chort a raise a spás a cháilteige Luimneach an isise sa. Sin fear lá a chuirt sin Paul Murphy se le fósaige Paul ceann curach an cín an sunnaige ach geartha meach a dhéanamh sunnaige Commentator Loch Garman pass lábh churisteach an átáin séireach an sunnaige Ciarán Gettings ach é fósa tríd soch an na seileh sin a háiltar neis déanta go maithaige Ciarán stop a chur le Murphy an sunna ar thuid sin a háilt agus a steach le Éimeann ó Sullivan inis agus amach le Rian Horgan agus hísan san chomá do Loch Garman tá Jack Cullen a teachtarsteach Tá sé dú uamáil hísan san leis na hibreacha a chu teachtamach tá Owen Kinsella agus Jack Cullen a teach chun Parkin is sa fiocha tíos ar na nótaí sa Shane Waters sin fear Táin séireach do Luimneach trán hóna a fis a fachta th national san ige Sean O'Brien Shellah Luanis fachtaige Cullen at sa congracht an David sin Jack Cullen pass lábh chuisteach an san ige ríist Ellen Quinlan fu sé scór an Assenson nach mór ige deire an chiadle dar a rain an chrín go díos sa chluthe bhfuil chun ceann eile háiltead sa níl an ceann chur ar fóríil san ige an tíú ceann churamún is ige Loch Garman an sa ní le chá scór aim sé sa tarna lecha be sé díach le sin dar a rain fáilt an chá scór sin os na puck na séire ní léon scór fachta ón immert go fód sa tarna lecha cá sé níos dúiseach do dhéanamh sa go bheith be sé rá dhéanach ceann eile glantad sanna ige Commentator limníí léon bhrúin éair ar a congracht an David a Diarmaid Cronis Diarmaid Cro Seach lá a ráis le passan a gead a ríist a crothún na feibe le sean ááin is ige Jack Cullen scór a háil Jack Cullen chura ar fóríil an san agus a choramú ige an Ceathrú ceann choramú an san sa tarna le ige Loch Garman be sé díach i meallar seo cíimeann Loch Bainisteachta hísan san na béci gistechan na himdeorí Richie Flynn a síalt spraga thuirtóibh Luimneach mo lá a chuirta ríist chur se stecha Jo an lína lá sacha é seo bhfuil a rásin le bochtan san fear tháinig isteach sin Éimeann ó Sullivan ach Commentator Loch Garman na déanamh go má isteach sa spás a ráisiad hí sung sa drama san ní dúirt a réitóir fecin éair hín ceart ige é sinna dhéanamh Sean O'Brien a síalt seileh háiltar neis agus bhfuil ní féidir é sinna dhéanamh bí cinnte the sun mar sin is féidir le Luimneach ru dégan dhéanamh in isise agus an lína sin nach lana ceann le tongan in isise Diarmaid Crow ná a 16 fósaige Luimneach atá tí scór aimse cos sa tarna le chá scór aimse ige Loch Garman agus sinna didim do tí nómatí díag caite go lehan is sa nach mór ceithre nómatí díag nach mór an sa darna le an ciad Ceathrú an tarna le nach mór imethe bhain agus Diarmaid Crow is chun é seo hógan chuir sé chun cíine seo bert sa bhreis hÉireann san ige Loch Garman seach sa spás a ráise ceann fada go leor ach bhfuil hí numar go chuir ar a gceann san ige thras an lína hail agus Loch Garman is tíir dégan tí dhéanamh sa athrú beag eile agus tháinig isteachchan san bhfuil sin Jack Cullen a tháinig isteach a cábh gansaí de fithe cá sé dégan tí níos dhéanamh sanú crotaigen a chur or a hénig nuair an Tomás Mac stachara nád a 16 le nád a héniag seachún an réamhbhabhta gan dátan Flin na chluhí Ceathrú Ceannais mar sin cíimi cebh go dul chun cín sa chréamh agus anna ruúthar atá a ggé Luimneach a dod suas féin barca atá caithal daine hí siad an ceantan na chardú gan dát bhí dhá seans ar bhád go siúd ach bhfuil an bádór hín se anna bh ar fad stop a chur leo fear an nachad slát Rory Hanley a macha ráise macha Jo Laura Horton sanna Jo David O'Keefe captain an Éireann David O'Keefe a scuile féins beochatá títe sé sin istíige méle bhád déanta anna bh an mádór stop a chur leis leor hód san anna chur dúnta de Martin Dempsey in se anna bh ar fad
agus well Kieran getting the shachs spás Joe Enan Quinlan is shield for digging again finish Ross and Ishle Bochten saw Enan Quinlan hun score hot Titisha Garish digam Elevada Stacha Joe Tobin ach well vi mi a Buintlesh ach dienta go hunta ge Marcus Murphy stop a chorlesh lir hots and Sasha Glantamachage a chance again Luimneach anish Tráchtaire itsa agus better score hot on counting Stacha Joe Lina Lanasach Shin the Farah Honig Stach Tamini Biogohin Shin Eamon O'Sullivan Stacha Lord Buile Joe and Farmore a Hagimater le Carnoga Cahal Denny Harris and Drasnan has score Éile Fachtacha Hasha Tiltige Cahal Denny Hasha Craobh 5 in the Shigat Suntron Hona Agus and Kiad Ceathrú and Tarnala Kata and Sahagain Kuig Nobati Diaganish Ledal Sachlesa Nada Hochdiag Gun in Nada Heniagar Clara score Kahig Loch Garman and Ish better Bertnu Churella Chavestach Bad Nu Ho Halt Agus Aharu Hurr Glesa Han Clehe Titimwaha Agus big Deshele Again Luimneach score a halt at Sathairn Puck Shearshin a Éile Agus chance Again Shane Waters score Éile halt the Hennig gets up Fiechan Sheeser a Dave Lean and Sunna Kupla Bertnu Churella let TF Suas season Sunna get Luimneach a well ta Reached at the Fadigoni Mionúr nu ho Chavestach Ach Shane Waters in is Ceathrú Shees Nada Hochdiag Clara scored and Federlish Nada Nadiag a Churlanarde Can we demach on the happy in it up Council Bull to go Crean again will on Meyer a Crummy because bigger brought on the Machtanarde reach both of on Éile Shane Waters Shane Farah give her a good deal Tron Hona So Fiechan Cheese Shane Omati Dia Catas Darna Lahagan Council Bull to Mach reached again Maldor The Brishi Hall to get Luimneach and Sus Darna La, Shachs Spas, Leshilir Hod, Hasha Fachtan Sunna Cushion, Brian Ivers, Hossan Sheshu Dunglehe, a Cahav Ganzi, Ivid Fehe Cahed, August and Council Shot to Stachage, a reached, Kada Hitamach and Sunny Dorto Retor Fak and Echer, he count more Father Katastacha Joey Tobin and Son Achwelni Forshan Pox Ershin, August Harish and Line, or Trevelid and Bork and Sundan, and Shaston with Slua Das Bala Hestachanov, Hun Fiachan Jeriglehe. Agus Loch Garman and Ish reached. Hasha the Lurg Spraga Agent, Hasha the Lurg Dinne Agent, 100 the Yen of Doif. Next Nilain score, I'm Shanish, I'm a Fiachan Cheese at Son Nachmor, Ain Nomati Diag, on no there noch Gavor, Loch Garman score, Agus Neil Fak Fachta, Ach and 10 horse score Shinos Napok in the Sarah, so Darna La, Ain Nomati Diag, is more made Shin, so Tarna La Mar, on Vroy Kurashis again, Luimneach reached, so Darna La, cool score, I'm Shea Kashud. Ach, die go deal and son. Hashal a lurg sprag agent which achon tachto Sean O'Brien. Sean O'Brien a chow leshet sa. Hashal a lurg bod in ur degen the council Kurashachan son again. Ach real von tasht in usadigan raytod. Nish marshin. Hashans again. Loch Garman scored a halt at sa. He sir Dave Line. Aharuela le tachten sa. All Loch Garman. Cheshin iracht sa. Kimi dar Ryan a tach saul chun council hogan to bat. Bin Chehain Agus Sean O'Brien a Bertica. He got Haru Ken the Vina Tog in the puck in the Sarah. Agus well came a sé tachtamach is so Shin O'Brien a bay Dara Ryan in me hemach jo Laura Hurta reached agus he said Dave Lean at son came Kenny Murphy agus ní fada win go me shoot catastach and is go Loch Garman he's son Berger mach shoot double to the thing the end of Doiv agus Spraga Hurta of Martian ha ha no mati diag nach more catcha on nor darnach go vor Loch Garman scored so shot test all wa and council Let talking to Sean O'Brien Harris and Drasnan, Agus well on Bernish in Austin scoring and Ish Brishti he's son. Agus if it's Shach Conor Rochford the Tachtamach. Conor Rochford the Tachtamach he's son is Kenny Murphy a Dollarstach. Conor Rochford he's Stephenson a Gimmert Mark Hall Conor Howe he's Stephenson. If the Shachta Chahaviga High Stephenson a den of job Selina Lon Chul and son Ken Wheeler Horin a Dirter Lesson Raytor as well and Lutonish Hate and son again. But to Machat son again Marcus Murphy a Machat Joe Laura Hurta reach the right at the Norderlush and him Dodi if the Car Diegam him Machat Jamie Downey Spraga Nish all Laura Ganishige Loch Garman and Suchan Tacht in Yerbergi Yenlov Nachmor Denomati Ledol Agus Nismo Agus Dara Ryan Shul Saul and score a halt Nilach Cheese score I'm sure because the Tarnala Barna Moore Shin a Harnig on Sheu Nomat and son Green scored down nach a Vila Fishkin to Sunnagan Nomato hin
Séú nómat an darna le. Ach dar a Ryan is socrú síos, carta buí fachta siúd sa chiad le. Captain ar an gandát an féidir le scór a háit an is sa. Sinna chuige nómatí caitear a glug gan council chun titim geir a stólum sa be se seo dain séireach agus a seach sa bhusca a chuadar agus bhíon réiteir 16 an na fiochandara agus ní féidir é sinna dhéanamh. Hís ar a daobh lína chum athar ríis is ha athar eile le déanamh gillim nach bhfuil. Hím hísan san ibh a fithe bé sin Cillian Begley a bé chun tach an párce. Be se siúd ábalta déine nómatí níos a cháilta sa trán hóna agus an council le bola mach again Mordor and sin Marcus Murphy dente gamage council na gardu is council shot mach again a reach na Nordelo sungs the drown fachten son if the cardia game his sheets on the Loch Garman as here shot how Rory Hanley mach cheated so how dine share a buntle shot for stop a Hurle Hanley on Federal border hot the song is there Hurle Shaglehe all of Loch all here is in Sunday Cossentori Tarney Erlocht Bhí mí buite sin dusna Cossentori ach the Luimneach is come low ha border fachtige Connor how Ceann fachtaige ar a darna íireacht in the Cossentori go húntaach ar fad stoppa chur leis an hÉireann ach an bád fachtacha an me sé ciniúnach a bearnan is de defuinte oscar tamach idir an ghair na sa is Staid Semple nuair as Éile agus héann na diaag le náda dóí agus bhfuil cúpla cos céim sa bhreistócan son ach beag seansaige Loch Garman scóraáil sa útamá léigen tar siúlagus na himdeoirí ní leon gáis ha cluthe anaías feicithe go dísa again if a hochtíagan is Wally Kelly a tachtasteachan is be sé siúd a tachtasteach gan second diváin nuair a Hurling réiteir cadda ach seansaige Sean O'Brien scóraáil is sa an báda sin a tacht ó Conor Howe Crean díadach agus nach mar denómatí le dul sa chluithe sa an bearna oscail tamachan is Joe Jeff Winte a go Luimneach héann na diaag a gunna náda dóíag ha seansaige a seansaige scóraáil tá O'Brien tá go méid san dianta Sean O'Brien é héin agus dar a Ryan an taon bherta há chest a scór na háilt ag ó le ham agus isteach le if a hochtíí agus sin Wally Kelly a tachtasteach agus if a né a tachtamach sin ón Whelan agus ar a daobhile a tachtasteach Cillian Begley há sé siúd a tachtasteach an áit Alex Kearns Sa fiochan tíos na nótaí so beag Loch Garman le fiochan tír ceir a scór fachta os na pocan na séra cos a darna le agus ar a daobhile an báda sin a tachtó Conor Howe an báda ciniúnach as bhfuil athrú eile le déanamh hís an sular a daobh lína có bhfuil Kyle McCarthy téite suas chomá be sé siúd a tachtasteach a gceann second diváin nach bhfuil an pocamach le leúnta again Marcus Murphy seach nómatí go leile dul sa chluithe sa is isteach le Wally Kelly inis agus an dianta go maithe san blocálaí anamh san sin Cillian Begley fear mór a tháinig isteach an san ón mínteach ríiste chuir seo méid seansa go bád eile cháilta sa Paul Murphy stracathe bhfuil cadéirigh a réiteir cúpla cos céim tócann sanna go bhfuil ní dúirt an réiteir feicean éair bhín réiteir an na chongrachta caithfidh Loch Garman an is teachtamachcha sa leis a líor hóta pas lámh a ríist isteach sa spás in is a ráisiad caithal daoine a tíad stoppa chuir leis ach bhfuil bhí sé sin písa beag ródhéanach a deir a réiteir Hen le diaag go gunne náid a tíad diaag fósar clár a scór a gunn seach nómatí le dul sa chluithe sa agus Loch Garman a lorg rodéigent a lorg den éigen chun bád a háiltnú rodéigentí dhéanamh sa chluithe sa mar ní leor an ceathrú ans ceir a scór a fachtacha ceir a scór sné a fachtacha sa darna le a chain Éile ceannacha a tacht os na pocan na séra sin ní leor méid é sin in éair an council boltin sanna go Ciarán Gettings an féidir leis rodéigent a háilta macha sa be sé congracht an lína deirg déanta maige tóban a choréis de sig sa bhosca a sig sa cearnóg ní féidir é sin dhéanamh agus beag seansaige Marcus Murphy an council an is a chlanna agus hís ar a daobh lína Kyle McCarthy a dul isteach agus amach le Diarmar Craobh chluithe má imirthe Diarmar Craobh go dtí sa chluithe agus isteach le Kyle McCarthy be sé siúd in is síaltar dagan í eileh is sa agus bhfuil sa spáanta sa thuirtweig agus seansaige Marcus Murphy is ceann fada chuir suas féin barca ríis an san ní leon dahan é chuir Luimneach is sa hásacha gúil sead nach mar ann há sead nach mar ann isteach san na bátaí cluichí Ceathrú canis bheith sead a dul sé sin gluthe sa má bhuain sead é héann na diaag go gunne náid a tídiaag hís an san ní dul an ghuiléon athrú eile le déanamh is gur cúpla nómat eile hís ar a daobh lína hís an san cím Jack Sheridan a bé a caithfidh gansaí i bhfuil cúidiaag a taobh suas Bhí útamáil éigeantar siúil a riimiis an gluthe sa leis na hibreacha sin mar sin gceamí deach gan second diváin cad a hidig amachchan san ach Paul Murphy inis builte chun cíneige isteach a Joe Begley Cillian Begley hána sé siúdaisteach cúpla nómat bhain bhfuil Begley chun scór a háilta tá Cillian Begley agus an council chur a Harris an drasnáige ceann even ar fad fachtaige an tonadí a tháinig isteach
agus Martin Dempsey inis chun an puck amach sin a hógant caithe sé dul fada caithe Loch Garman dul suas féin barcatá a brúan is na scór na háit mar héanna fithe a gine nád a tídiag defuinte idir an ghair na tá Wally Kelly inis Chilton County na háit hí súncín sa Dramatson ige Rory Hanley ach chance ige Loch Garman the ríist rodéigen de dhéanamh atá agus cím Jack Sheridan hí san sunar a líne téite suas caithe Loch Garman rodéigen de dhéanamh inis den éigen de chahabhaisteach chun athrú éigen de chur chlár a scóir agus beidir tús a chur leis an tachtaníar ceann nómatí go le agus péad eile chuirigh a réiteóir leis atá ach ríist dar a Ryan Captain Nirn an Council Shota Stachaga be seo fada galore a me sé crín han Bador a farar agus well han Council Cora Harris and Drasnáige ceann eile tachtos na puck na Sarah Tron Hona ceann anna as fachtaige dar a Ryan hí Sarah Dave Líne a Haruayan of Jack Sheridan na tachta stach and Jamie Downey agus Kieran Nómatí le dul inis tahagan ar a glogad sa Staid Semple agus Has het lorg regen in is Loch Garman han Tom Mac mar a stigara. Has het bád a halt in is befa queen even is gaan couple second better. Begin Tommy me stachara. Luimneach is shield regen die of. He said Davidson Hashat. Kieran Gettings in Ishak. Lehim I am rega Kieran Godisa. Ka for mates in a raw I trade here in Sunday Loch Garman dente gamage. Ach hun keen. A han the 5 in is Darren. They may have trust in on Hort the Hasha and Celestial Hodson. Caffer count a Hurl Stachan is at Sub Befa Queen of Stacha Joey Tobin had Joey Tobin Faka Stigaka Hasha Shah Anavas and air and Fedele Tobin Tangwa Leg in the Hort Leslie Hod at Sa Hasha Fachtiga Sean O'Brien couldn't bar the Hot Neil with Shaglanted son Congrocht and Lina Dianta Gamagan Mordor stop a Hurl Shin. Ha Iraq and Shaska Kuga nach well credun to Horton Mordor Chiapas Henig Shin a Creachno Stachseli and Tá nach Neil agus a ríis na Bordor a dem Gamagadís sa chléthe Marcus Murphy ar taobh bháin and son agus Martin Dempsey ar a daobh eile. Iad a deilmh gama Tron Hona agus chuir sé stop maithan son le Sean O'Brien agus hís ar a daobh lína athrú eile le deilmh aige Don Logrady and son agus Luimneach be se tachta stachan is gan Nómat a bháinach Iarach Seaska Cúig le tógan til le Loch Garman and Ishbefa a súl gahasa an council stach and Imel Carnoige Dar a Ryan a dul ard leis an bautas agus Harris and Drasnán ha scór fachtig a siúd ach a bhfuil sé roi dhéanach go mi demach gan second. As if it a fé hen Ryan Foley a tachta stach Nor a stopping in immer to reach Caffer Cadachalt on Mionúr Shachun Begley and Farard the Honig stach for she score on the Ascenson the Luimneach couple nómató hen Loch Garman a tachta stach sa chléthe a cha a vadro dhéanach a stó lumsa ach cíimi cad a hitting amach héan na fithe a gine nád a cúi dia caiiste a deig a chrahuan sa Dar a Ryan Ishel ha se le lorg bád in uair a deigent Cad Council shot the stach Joe Tobin is tí Congrocht an Máde Cad Council le Gramú get the negent ha se fachtig a Tobin leis a vroig ha stop the anti-reaching a Mordor so Rhys Wickham trust and Vuska on the Commentator at Denver Deal he's son Jackie Dwan he's chicken son of Denver Gama August Shane Carla Gobru Cruig Homa Caderiga Retorni and Shafak and Echer and Council Cornesus Van Gort Wally Kelly Hunil Hotza Hardu ni Federation Elvarish Garashisa and Nimnor ni Enkade Shini Elef Martian Nomgale Le Kahavitsa Pero the Deriga Retorlin Welen Kadige Ryan Foley Tachta Stach Gofol Hashe he's son of Davlina Ahru and Isha Yelavaka, Hakada Haltaka, and Nimdor Churistach, Paul Murphy, Ahogan Tamach, Agus Ryan Foley, attacked the Stach, Agus Hen the Fehe, a good in Nord Kui Diaganish, and so Tachtin your Biog Dien to get Loch Garman, Achway, piece of Biog Roy Yen of a will, Gomi Damach, Kaffer Lirhoch and Isha Havistach, Congroch the Imel Carnoige, Ha Joey Tobin, the Stigenson, Hashashin Bia Abel to Dulsus, Sun Air. Agus Rhys Wickham chomá far a honig stach Lashi Cheat an Tarnala an Council shot the Stachacha the Nord leis na himdiodi in the Commentator bocht der sin a fachta gefar Laura Hort at sa Loch Garman the Reach Kim Stigenson Tobin a treat agus a Gobru lir hodach the Commentator tachtamach sin Evan Ryan and Lon Khuli Evan Ryan a Gobru an a Cruig Sean O'Brien Stigenson the Loch Garman a Reach na himdiodi Chilton lir hod in is a hardu ha gachain lir hod in is tachtach at sa agus begirach Chaska Cúga goin Hen the Fehe going in Nord Cúig Diag Han Tom Nach mar imime stachan sa horin Joch a second le dal níl Clark or a sauce fós hísan son ar a Dave Lína gyo mi demach gyo nómat a bháin Cévéid vegi reitor Stás the cur leis a gluhisa
sé bhd roiíonnach an is stocha an teachtaíar sa ó Loch Garman ach bhfuil na ríis cíimi cadéir go réiteóid mar sin héanana fithe a gcuine náid a chuideag han líorthóid ordathe há sé seoltaisteach a jo imime le cearnóid go congracht an máideor ach an numar go chur ar gaansan countan chur a hála sin lína deirig agus bhfuil tí nómatí inis a le immert sa gluthe an sahagan tí nómatí a deir an réiteórlinn agus inis bhuiil sé roiíonnach bhfuil Haradí etches tarlú in gachan bark timppel na tíide há teachtaí ar dentige gal nachmór gachan ar an PA te hen sé dennig for degant den for degant tat Counson Kaitan sanna ge cahal den hí sungs dram fachtan sanna ge Kenny Murphy Caffar an Counson is lana ha down is er Loch Garman at Murphy Counson ordathe agus seolta chun cínige sa náda leo cé hátí go tochan il sellh seáil na cosantóirí denna go má há sé fachta si sanna ge tóban ha go chain leorthóid gramathe san éireann versan Sean O'Brien a chiad spásaáil an lán cholí Gettings Ciarán Harris a dras ná an chiad scór ón immert fachta again lán cholí gan réiteóir amachta mon caint is sa hahfuil agus bhfuil cinenne déanta an réiteóid cheappas hénig go raibh sé scuile lei sin ach bhfuil cinenne déanta an réiteóid an counsan a thuirtíar agus bhfuil rialan bhain táiste imithe is san óníochttain ó Ciarán Gettings Sean O'Brien mar sin bhfuil sé ábalta bád a cháilt á cháid nómat le immert sa chluthe fósat sa Cur sé seo túsan sa leis an teachtaíar más féidir leis bád a cháilt Sean O'Brien ifir fithe cúig ácha hafa siúd há sé fechan denis bád a cháilt an san council líse le muna talún bertnú tíúra sigad sanna council glanta agus íirecht caiite a ríiste go Loch Garman na cosantóirí a déanana bhanamha hir an san de Luimneach agus inis nómad go le fácan sa is tá Semple Tránhóna sa Réamhbhabhta Ceathrú Ceannais híd sa Grád na Mionúr gan dát an chiad cluthe Tránhóna nómh bute ag cúnta an chláid an méid a 40 agus bhfuil na cósan béal doris Luimneach a dul isteach leo go dtí báta Ceathrú Ceannais an cumán go méid mar há sé písa beag roiíonnach inis teachtaí ar dhéanamh fé héanana fithe a gcuine náid a chuideag há Luimneach fósa gimmarte sa bhfuil te chun stop a chuir leis an scórsa an countin titéir taobh na lábha clé istechan san na Joe Martin Dempsey níos mecht leis a buc amach Tá ceann le scuile machchan saige ní léon da in chuir na himimeóí an count a lorug an count an bolta machige tu sé Harris sin lína 65 go ríis bise fachtaige Cillian Begley éisiú eála chu hána sé isteach an lábhá chur an nádaige den chiad láile David O'Keefe captéanaan ar na seachadó an chúna cahal den hínis há sé si sa chúninis agus in hiisc an támá bhilta si sa chúninis agus an sinnéis is stocha tucha secondile le dul sa chluthe agus an líorthóide go Luimneach si sa chúne Ní bhí géon dahan echar ar Shane Waters an count a hógant. Náir de tídiaag aimsethe sa chluthe ag Shane Waters agus é socrú síos inis chun na count a háilt más féidir leis be sé congracht an glíháin agus bhfuil 10 second half fácar a glog sean taxin dearnach an is socha is tá Semple Tránhóna cíimi cadéir go réiteóid héanana fithe chur an áda go Luimneach náid a chuideag go Loch Garman agus inis Shane Waters chun an count a háilt bhfuil sé ábalta Náda Ceathrú go chur síos ar a glár Tránhóna an counsin chur a Harris an dasnála go bhfuil an counsin chur ar fóríl agus bhfuil an tí nómatí catata an amcútah gorta créachnathe agus sin an cluthe bute go Luimneach sa Tránhóna héanana fithe chur an áda ar chlár a scóracha náda chuideag aimsethe go Loch Garman hín damáiste déanta sa chéad lethecha hí náda Ceathrú fachta go Luimneach an báda sin a techt an son ó Conor Howe ag tééis chuig an neomad sa chluthe agus an cluthe bute go Luimneach an sa iad a dulchan cín an sa isteach sna bátaí Ceathrú Ceannais be siad anna hásta le sin Shane Waters an ferras mór bhí eálaach an sa de Luimneach Tránhóna cáir á gáilteige ó Conor Howe sig sa cúne agus cahal denihí agus ar a dé bhile de Loch Garman be sé dímácha do le bhile Tránhóna mar is stochan ar tháinig an 10 scór bháin ó nimmert dóibh Sathairn le agus bhí an tám nach mar istigara mar sin siad Luimneach a bhíh dulchan cín héanana fithe Curil sosa go san náda cúig dia cur sosa go Loch Garman gur míle maithagah ar fad ag a baile a bhí fiochan daoine nuamh. An lína dahad cúig an Shane Waters an son chun sellh háil tarnáis sún cín fachtan sanna go Shane Carroll ach Shane Carroll Harris an dras ná anna as ar fad anna thora ar an íirecht an son dhá O'Keefe captain an éireann Alex Kearns inis Alex Kearns le fiochan go má chun scór a háilt an sa agus an tarna count fachtan sanna cá well Rory Handley is dul sus fan barket sa Rory trastan Joe and Farrah Hogan the puck in the center of sin every do action Shane Waters agus score tapping fachtige shoot on session Rory Handley stachal or Bíle Raisha ha count le fort let's ag Waters a reach ní lane
Darúd a dhéanamh ag an Barsa an sa Tránhóna. Clóir scór ag an Shane Carlinis. Tá sé seo beag ab de cúpla scór a Shane Waters. Shane Waters a ríiste chu sin. Cúigiú scór as a chéile aimse hin is get fear. An topic Tokinson agus a ríiste chu seo. Ní le Darúd an éair ní féidir líor hóid a hort an Barsa. Counsin a halt. Nis féidir le Loch Garman a régan éanamh spás á háit in isicha an Counsin dolasteach. Harish an drasnán I get Tomás Fenlin ha sé sin a bhd an séarach an a bhád san éar fachtan sanna get Tobin pas lá an a hapigí a 14 sanna ha gimar to mohal a hort bhfuil cháscór as a chéile aimse catá. Counsin a tachta a fiochan písa beag níos fearr na Seán O'Brien in isitsa ha cum sa Barsa scór a háit má scuilin sé fens piúchat sa tita sé sin. Harish an drasná, chiapas go meach sé cong na fear bhí luitin sanna gom Conor Howe, bhí strachar a Yansí sunnach ní dúir fac, cúpla cos céim guití in sunnaige, agus íireachta dul Harish an drasná, cháscór as a chéile aimse ag scór anna as aimse ag a siúd, han sele fós ag a fendin le so congracht an daimhlíne, a scuile fens piúchas héachar sin, scór a lei go dísa na passan na beaga ach dhimar tin isige. Loch Garman at sa Enan Quinlan chun scór a halt, agus Harish an drasná, gomanna bhar fad. As a Tráchtaire Shane Waters a ríiste isint sa, cúpla scór aimse ag a siúd biteach an Ceannais halt at sa tá. Diantana yasar fadige. Ryan dar Ryan in is congracht an lína da the cuig dar Ryan a squealy fence spiok on Bádóra far earlier Hudson agus began brat ball am achtan orde. Then again Modi de chnu sadige limlach at Sathairn la e fachtige Cathal Denny in is chun báda halt at Denny. Ah sa Walton Hierdska. Sin Eamon O'Sullivan is Stachalor Bíle Joe and Farmore a hagimar ter Imel le Carnoig a Cathal Denny Harish and Drasnan ha score Éile fachta caffar stop a churle Henley on féidir lo báda halt at agus deir churle se gluthe Anna Vlach all here is in Sunday Tori Tarni Aracht Bhí Begley Killian Begley hanna sé siúdaisteach cúpla nóma twin bhfuil Begley chun scór a halt at Killian Begley agus in Counsin Cora Harish and Drasnan aige ceann even ar fad fachtaige an tunna dí a hannig